Oturgan avtobusun orada tüyle tuttu da. Kaça günde gücüyüz? Günde 3 kilo avtobus. Onun için gazı canlı yapalım. Жақсы бол, ал жаман ұшырасып Ha, eşteki alıyor. Niye süsülüktür? Ишхана боюнча 4 эле автобус ушундай кузовдун ичинен турат. Анан 5 айны. Калгандары бар бүгүн. Өзің жасайсың ба бұның бар? Малярсың, а? Рестоктарды өзің қыласың? Өзүм. Ай, молодец. Қанша зарплата аласың қолыңа? 26-27. Ya. 26-27. Постоянно işteysin ya, gününde işteysin. Ne bunu kadar? Bir ayda 2 gün katmıyor. Yok, cumasına. Ha, cumasına ama 6. pazar günü. Hesabası. Beş keyif ya. Ya. 5 keyif. Bulan gününde işte oturttu. Bunday var, günde oturttu. Ural, günümsüz işte oturttu. Kuvvetlerine cümleye şahsın. Жақсы жасашың керек сен бар. Качественный надо еткен. Мектеп-септеп чағалуға сүріп тұрғын салмаш керек. Бұл автобустар 10 жыл 40 етпей іштеп бергенде ош керек. Жап-жаңыдай болып.